Al cacingnya nges gede ya. Di geruan budak deh cing wae. Goblok ngajakan ngomong malah molor. Terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Jadi sambil mancing, pusing menolong hiu. Jadi masa sorangan lain. Habis siapa? Gimana budak? Dih, malah molor budak teh. Kerjain sekolah. Lapar. Al udang adan. Tuh bener mang, adan teh. Mampus ya. Lapar. Tuh kan bener, cek aing ge adan. Geus saya buka. Buka mata sih. Tuh macam mah kaget keneng wae. Berarti sian mah adan ya, Pan. Aing. Oi, merancing yuk. Mana pancingna? Yang geus saya berangkat. Yuk. Geus na di wae mancingna. Ayo. Yuk. Aing sih pancingna mana? Halam ganden jeung aing. Yang geus aing mencacing heula. Pan, siap puasa tuh. Puasa lah. Anjir, ulang nak putih coy. Ngabuburit sambil mancing. Bukan we menang make mere kaneng amel lo gede. Pan, siapa menang can? Entan ala ingge. Indah wae doi kakali. Ayo. Aduh. Kemarin nanya. Woi, saya ninggalkeun aing wae. Kan saya naon di kali main mancing. Enggak saya duluan mancing. Mang, mancing lauk naon? Serius amat sudah mancing teh. Mang, menang lobat teu. Pan, kita jelema ditanya aku ngicing wae. Wah, ini mah saya nak.
Mang, mancing lauk naon? Al, anggar wae tengah dengi. Coba rada pedas ngomong nak pan. Pak, mancing lauk naon? Jengkel aing deh, cuma kekerasan wae. Hajar pan. Mampus kau blorong. Mampus ya. Woi, bis ya. Ayo, kabur. Wah. Aduh. Aing emang mancing ke aku soal goblok budak teh.